I want to thank Ram Edwin to host the morning commentator and Spencer Huraburi banzo ijana terera imbere twatino mu kishago kuteba ko twayikamu twazana tuyo box tugarzo box mpira gwanga tugaruke nyuma twakira mpira gwanga awayi twabuza abo baturoga n'icya karabazandi banje nyene timba mbate ko kukamba koreremo nakagenyi ka kuba tugwanira mu nonga cyo ko kuyabara kitandika twe turamangutse turika finals tukaruhanga twase twakora ki twahangura ka government ni Manisa district tibakuha abantu mipira esente za sports tizikushuma kuzahabazani so bakine mipira twasharamu ka charity cup organizing committee twagure mipira twareta abakochi ba ref. we thank you very much. Ni ngechira muchembuzi.